Kombo nangai Rachel Njunju navandaka na Maine pe nasalaka neti mopanzi sango. Nitwa Oscar Ndayishimiye mba mu gisagara ca Lewiston muri leta ya Maine. Je m'appelle Rachel Njunju et je travaille dans les Maine comme journaliste. Jina langu ni Eloge Wilikaneza, mwanahabari wa Maine. Je m'appelle Rachel Njunju et je travaille dans les Maine comme journaliste. Saviez-vous que les protections garanties par la Constitution et la Déclaration des droits des États-Unis s'appliquent à toute personne, quel que soit son statut d'immigration? Connaissez vos droits? Restez calme et n'opposez pas de résistance ou d'obstruction aux agents ou aux officiers. Ne mentez pas et ne donnez pas de faux documents. Préparez-vous et préparez votre famille au cas où vous serez arrêté. Mémorisez le numéro de téléphone de votre famille et de votre avocat. Préparez des plans d'urgence si vous avez des enfants ou prenez des médicaments. Dites que vous souhaitez garder silence et demandez immédiatement un avocat. Ne donnez aucune explication ou excuse. Ne dites rien, ne signez rien, ne prenez aucune décision sans l'aide d'un avocat. Si vous avez été arrêté par la police, vous avez le droit de passer un appel téléphonique local. La police ne peut pas vous écouter si vous appelez un avocat. Si vous êtes détenu par l'ICI, vous avez le droit de contacter votre consulat ou demander un agent d'informer le consulat de votre détention. N'oubliez pas votre numéro d'immigration et donnez-le à votre famille. Il aidera le membre de votre famille à vous localiser. Conservez une copie de vos documents auprès d'une personne de confiance. Demandez à votre avocat quel est le fait d'une condamnation pénale ou d'un plaidoyer sur votre statut d'immigration. Ne discutez de votre statut. Ne répondez pas aux questions et ne signez rien avant d'avoir parlé à votre avocat. Lisez attentivement tous les documents. Si vous ne comprenez pas, demandez à avoir un. Vous avez le droit de garder silence. Si vous souhaitez exercer ces droits, dites-les à haute voix. Dans certains États, il peut vous être demandé de donner votre nom si l'on vous demande de vous identifier. Vous n'êtes pas obligé de consentir à une fouille de vous-même ou de vos effets personnels. Mais la police peut fouiller vos vêtements s'il soupçonne la présence d'une arme. Si vous êtes arrêté par la police, vous avez droit à un avocat commis d'office. Si vous êtes détenu par l'ICI, vous avez le droit de consulter un avocat, mais le gouvernement n'est pas tenu de vous en fournir un. Vous pouvez demander une liste d'alternatives, des avocats gratuits ou moins chers. Vous n'avez pas à répondre aux questions concernant votre lieu de naissance, votre nationalité américaine ou la manière dont vous êtes entré au pays. Des règles distinctes s'appliquent aux frontières internationales et aux aéroports, ainsi qu'aux personnes titulaires de certains visas non immigrants, y compris les touristes et les voyageurs d'affaires. Notez tout ce dont vous vous souvenez, y compris les badges des agents et les numéros de voitures de patrouille, l'agence à laquelle appartenaient les agents et tout autre détail. Obtenez les coordonnées de témoins. Si vous êtes blessé, consultez immédiatement un médecin et prenez des photos de vos blessures. Déposez une plainte écrite auprès de la division des affaires internes de l'agence ou du comité de plainte civile. Dans la plupart des cas,
Vous pouvez déposer une plainte anonyme si vous le souhaitez. Restez calme et gardez la porte fermée. Le fait d'ouvrir la porte ne les autorise pas à entrer, mais il est plus sûr de parler à Lucie à travers la porte. Demandez s'il s'agit d'un agent d'immigration et pourquoi ils sont là. Demandez à l'agent de vous montrer un badge ou une pièce d'identité à travers la fenêtre ou le Judas. Demandez s'ils ont un mandat signé par un juge. S'il répond par l'affirmative, demandez-lui de les glisser sous la porte ou de l'approcher d'une fenêtre pour que vous puissiez l'examiner. Ne mentez pas et ne produisez pas de faux documents. Ne signe rien sans en parler d'abord à un avocat. N'ouvrez pas votre porte à moins que Lucie ne vous présente un mandat judiciaire de réquisition ou d'arrestation désignant une personne dans votre résidence et ou les zones à fouiller à votre adresse. S'il ne présente pas de mandat, gardez la porte fermée. Déclarez « Je ne consens pas à votre entrée ». Si les agents entrent de force, ne résistez pas. Si vous souhaitez exercer vos droits, déclarez « Je ne consens pas à ce que vous entrez dans ces locaux, ni à ce que vous fouillez. J'exerce mon droit de garder le silence. Je souhaite m'entretenir avec un avocat dès que possible. » Si vous êtes en probation avec une condition de fouille, les forces de l'ordre sont autorisées à pénétrer dans votre... Restez calme, ne cours pas, ne discute pas et ne fais pas d'obstruction à l'officier ou l'agent. Gardez le main levé de manière à ce qu'il puisse le voir. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous en lieu le plus rapidement possible. Coupez les moteurs, allumez l'éclairage intérieur, ouvrez la fenêtre et posez les mains sur le volant. Si on demande, présentez à la police votre permis de conduire, votre carte grise et votre attestation d'assurance. Si vous n'êtes pas citoyen américain et qu'un agent d'immigration vous demande vos papiers, vous devez le montrer si vous l'avez sur vous. Si vous avez plus de 18 ans, gardez toujours vos documents d'immigration sur vous. Si vous n'avez pas de papier d'immigration, dites que vous voulez garder silence. Les conducteurs et les passagers ont le droit de garder le silence. Si vous êtes passager, vous pouvez demander si vous êtes libre de partir. Si l'agent vous répond par l'affirmative, partez calmement. Si un agent de police ou un agent d'immigration demande à regarder à l'intérieur de votre voiture, vous pouvez refuser de consentir à la fouille. Toutefois, si la police estime que votre voiture contient des preuves d'un délit, elle peut la fouiller sans votre consentement. Outre la police des frontières effectue des patrouilles itinérantes à l'intérieur des États-Unis en arrêtant les automobilistes. La police des frontières doit avoir une bonne raison de penser que le conducteur ou les passagers de la voiture ont commis une infraction à la législation sur l'immigration ou les délits fédéraux. Toute arrestation ou interpellation prolongée par les patrouilles frontalières nécessite une cause probable. Vous pouvez demander aux agents quels sont les fondements de la cause probable et ils doivent vous dire, dans cette situation, les conducteurs et les passagers ont le droit de garder le silence
et de ne pas répondre aux questions concernant leur statut. Les agents qui patrouillent à la frontière peuvent monter dans les bus et de train à une distance ne dépassant pas 170 km, soit à la gare, soit pendant les trajets de bus. Plus d'un agent monte généralement dans les bus et pose des questions aux passagers sur leur statut de migrant. Leur demande de présenter des documents d'immigration ou les D. Ces questions doivent être brèves et porter sur la vérification de la présence légale d'une personne aux États-Unis. Vous n'êtes pas tenu de répondre ou pouvez simplement dire que vous ne souhaitez pas le faire. Comme toujours, vous avez le droit de garder silence. Notez tous ces dont vous vous souvenez, y compris les badges des agents, les numéros de voiture, des patrouilles, l'agence à laquelle appartenaient les agents et tout autre détail. Obtenez les coordonnées des témoins. Si vous êtes blessé, consultez immédiatement un médecin et prenez des photos de vos blessures. Déposez une plainte écrite auprès de la division des affaires internes à l'agence ou des comités de plainte civile. Dans la plupart des cas, vous pouvez déposer une plainte de manière anonyme. La plupart des personnes détenues pendant que leur dossier est en cours peuvent être libérées sous caution ou sous réserve d'autres conditions de signalement. Vous avez le droit d'appeler un avocat ou votre famille si vous êtes détenu et vous avez le droit de recevoir la visite d'un avocat en détention. Vous avez le droit d'être accompagné de votre avocat lors de toute audience devant un juge de l'immigration. Si la libération vous est refusée après avoir été arrêté pour une infraction à la législation sur l'immigration, demandez une audience sur caution devant un juge de l'immigration. Dans de nombreux cas, le juge de l'immigration peut ordonner que vous soyez libéré ou votre caution soit réduite. Jina langu ni Eloge Willy Kaneza, mwanahabari wa Maine. Je, unajua kwamba ulinzi unaohakikishwa na katiba ya Marekani na mswada wa haki za haki unatumika kwa kila mtu bila kujali hali ya uhamiaji? Zijue haki zako. Utulie na usipige au kuwazuia mawakala au maafisa. Usidanganye au kutoa hati za uongo. Jiandae wewe na familia yako endapo utakamatwa. Kariri nambari za simu za familia yako na wakili wako. Fanya mipango ya dharura ikiwa una watoto au unatumia dawa. Sema ungependa kukaa kimya na uombe wakili mara moja. Usitoe maelezo yoyote au visingizio. Usiseme chochote, usitie sahihi chochote au usifanye maamuzi yoyote bila mwanasheria. Iwapo umekamatwa na polisi, una haki ya kupiga simu ya ndani. Polisi hawawezi kusikiliza ukimuita wakili. Iwapo umezuiliwa na mfanyakazi wa uhamiaji na utekelezaji wa forodha ICE, una haki ya kuwasiliana na ubalozi wako au afisa afahamishe ubalozi kuhusu kuzuiliwa kwako. Kumbuka nambari yako ya uhamiaji, nambari, na wape familia yako. Itasaidia wanafamilia kukutafuta.
Weka nakala ya hati zako za uhamiaji kwa mtu unayemwamini. Iwapo wewe si raia, muulize wakili wako kuhusu athari za hukumu ya uhalifu au ombi kuhusu hali yako ya uhamiaji. Usijadili hali yako ya uhamiaji na mtu yeyote isipokuwa wakili wako. Ukiwa gerezani, wakala wa uhamiaji anaweza kukutembelea. Usijibu maswali au kutumia sahihi chochote kabla ya kuzungumza na wakili. Soma karatasi zote kikamilifu. Ikiwa huelewi au huwezi kusoma karatasi, mwambie afisa unahitaji mkalimani. Una haki ya kukaa kimya. Ikiwa unataka kutumia haki hiyo, sema kwa sauti. Katika baadhi ya majimbo unaweza kuhitajika kutoa jina lako ukiulizwa kujitambulisha. Si lazima ukubali kupekuliwa kwako au mali yako, lakini polisi wanaweza kupapasa nguo yako ikiwa wanashuku kuwa kuna silaha. Ukikamatwa na polisi, una haki ya kuwa na wakili aliyeteuliwa na serikali. Ikiwa umezuiliwa na mfanyakazi wa uhamiaji na utekelezaji wa forodha ICE, una haki ya kushauriana na wakili, lakini serikali haitakiwi kukupa mwanasheria. Unaweza kuuliza orodha ya njia badala za bure au za bei ya chini. Si lazima ujibu maswali kuhusu ulikozaliwa, iwe wewe ni raia wa Marekani, au jinsi ulivyoingia nchini. Sheria tofauti zinatumika katika mipaka ya kimataifa na viwanja vya ndege, na kwa watu binafsi kwenye visa fulani vya watu wasio wahamiaji, wakiwemo watalii na wasafiri wa biashara. Andika kila kitu unachokumbuka, ikiwa ni pamoja na beji za maafisa na nambari za gari la doria. Wakala gani maafisa hao walitoka na maelezo mengine yoyote. Pata maelezo ya mawasiliano kwa mashahidi. Ikiwa umejeruhiwa, tafuta matibabu mara moja na upige picha za majeraha yako. Kuwasilisha malalamiko yaliyoandikwa na kitengo cha masuala ya ndani cha wakala au bodi ya malalamiko ya kiraia. Mara nyingi unaweza kuwasilisha malalamiko bila kujulikana ukitaka. Utulie na ufunge mlango. Kufungua mlango hakuwapi ruhusa ya kuingia ndani, lakini ni salama zaidi kuongea na mfanyakazi wa uhamiaji na utekelezaji wa forodha ICE kupitia mlango. Waulize kama wao ni mawakala wa uhamiaji na wapo kwa ajili ya nini. Uliza wakala au afisa akuonyeshe beji au kitambulisho kupitia dirishani au tundu la kuchungulia. Uliza kama wana hati iliyotiwa sahihi na hakimu. Wakisema wanafanya hivyo, waambie watelezeshe chini ya mlango au wainue kwenye dirisha ili uweze kuikagua. Usidanganye au kutoa hati zozote za uongo. Usisaini chochote bila kuzungumza
na wakili kwanza. Usifungue mlango wako isipokuwa mfanyakazi wa uhamiaji na utekelezaji wa forodha ICE akuonyeshe upekuzi wa mahakama au hati ya kukamatwa ikitaja mtu katika makazi yako na au maeneo ya kutafutwa kwenye anwani yako. Ikiwa hawatoi kibali, weka mlango umefungwa. Sema sikubaliani na kuingia kwako. Ikiwa mawakala wanalazimisha kuingia, usipinge. Ikiwa ungependa kutumia haki zako, sema sikubaliani na kuingia kwako au kutafuta kwako katika eneo hili. Ninatumia haki yangu ya kukaa kimya. Ningependa kuzungumza na mwanasheria haraka iwezekanavyo. Ikiwa uko kwenye majaribio na hali ya utafutaji, utekelezaji wa sheria unaruhusiwa kuingia nyumbani kwako. Una haki ya kunyamaza hata kama afisa ana kibali. Sio lazima kuruhusu polisi au mawakala wa uhamiaji kuingia nyumbani kwako, isipokuwa kama wana vibali vya aina fulani. Iwapo polisi wana haki ya kukukamata, wanaruhusiwa kisheria kuingia katika nyumba ya mtu aliye kwenye hati ikiwa wanaamini kuwa mtu huyo yuko ndani. Lakini hati ya kuondolewa, kufukuzwa, Form I-205 hairuhusu maafisa kuingia nyumbani bila idhini. Iwapo utakamatwa na polisi, una haki ya kuwa na wakili aliyeteuliwa na serikali na unapaswa kuomba wakili mara moja. Iwapo utakamatwa, una haki ya kupigiwa simu ya kibinafsi ndani ya muda mwafaka wa kukamatwa kwako, na polisi wanaweza wasisikilize simu hiyo ikiwa itapigwa kwa wakili. Iwapo umezuiliwa na mfanyakazi wa uhamiaji na utekelezaji wa forodha ICE au doria ya mpakani, una haki ya kuajiri wakili, lakini si lazima serikali ikupe mwanasheria. Uliza orodha ya njia mbadala zisizolipishwa au za bei ya chini. Iwapo umezuiliwa, una haki ya kumuita wakili au familia yako, na una haki ya kutembelewa na wakili aliye kizuizini. Una haki ya kuwa na wakili wako nawe katika kusikilizwa kwa kesi yoyote mbele ya hakimu wa uhamiaji. Utulie, usikimbie kubishana au kumzuia afisa au wakala. Weka mikono yako juu mahali ambapo wanaweza kuwaona. Ikiwa uko kwenye gari, simama mahali salama haraka iwezekanavyo. Zima injini, washa taa ya ndani, fungua sehemu ya dirisha na uweke mikono yako kwenye gurudumu. Baada ya ombi, onyesha polisi leseni yako ya udereva, usajili na udhibitisho wa bima. Ikiwa wewe si raia wa Marekani na wakala wa uhamiaji anaomba karatasi zako, lazima uzionyeshe ikiwa unazo. Ikiwa una zaidi ya miaka 18, beba hati zako za uhamiaji kila wakati. Ikiwa huna karatasi za uhamiaji, sema unataka kukaa kimya.
Madereva na abiria wana haki ya kunyamaza. Ikiwa wewe ni abiria, unaweza kuuliza ikiwa uko huru kuondoka. Ikiwa afisa anasema ndiyo, ondoka kwa utulivu. Iwapo afisa au wakala wa uhamiaji anaomba kuangalia ndani ya gari yako, unaweza kukataa kutoa kibali kwa utafutaji. Lakini ikiwa polisi kwa ujumla wanaamini kuwa gari lako lina ushahidi wa uhalifu, gari lako linaweza kutafutwa bila idhini yako. Mbali na polisi, doria ya mpakani hufanya doria za kuzunguka eneo la ndani la Marekani na kuwavuta madereva. Doria ya mpakani lazima iwe na mashaka ya kutosha kuwa dereva au abiria kwenye gari walifanya ukiukaji wa uhamiaji au uhalifu wa shirikisho. Kukamatwa au kusimama kwa muda mrefu kwa doria ya mpakani kunahitaji sababu inayowezekana. Unaweza kuwauliza mawakala kuhusu msingi wa sababu inayowezekana na wanapaswa kukuambia. Katika hali hii, dereva na abiria wowote wana haki ya kukaa kimya na kutojibu maswali kuhusu hali yao ya uhamiaji. Rubani anaweza kukataa kupeperusha abiria ikiwa anaamini kwa njia inayofaa kwamba abiria ni tishio kwa usalama wa ndege. Rubani, hata hivyo, hawezi kukuhoji au kukataa kukuruhusu kupanda ndege kwa sababu ya upendeleo kwa msingi ya dini, rangi, asili ya kitaifa, jinsia, kabila au imani yako ya kisiasa. Mawakala wa doria ya mpaka wanaweza kupanda mabasi na treni katika eneo la mpaka la maili 100 ama kituoni au basi likiwa kwenye safari. Zaidi ya afisa mmoja kwa kawaida hupanda basi na watauliza abiria maswali kuhusu hali yao ya uhamiaji, kuwauliza abiria waonyeshe hati za uhamiaji au zote mbili. Maswali haya yanapaswa kuwa mafupi na yanahusiana na kuthibitisha uwepo halali wa mtu nchini Marekani. Huhitajiki kujibu na unaweza kusema tu kuwa hutaki kufanya hivyo. Kama kawaida, una haki ya kukaa kimya. Andika kila kitu unachokumbuka, ikiwa ni pamoja na beji za maafisa na nambari za gari la doria, wakala gani maafisa hao walitoka, na maelezo mengine yoyote. Pata maelezo ya mawasiliano kutoka kwa mashahidi. Ikiwa umejeruhiwa, tafuta matibabu mara moja na upige picha za majeraha yako. Kuwasilisha malalamiko yaliyoandikwa na kitengo cha masuala ya ndani cha wakala au bodi ya malalamiko ya kiraia. Katika hali nyingi, unaweza kuwasilisha malalamiko bila kujijulisha, bila
kujulikana. Watu wengi ambao wanazuiliwa wakati kesi yao inaendelea wanastahili kuachiliwa kwa bondi au masharti mengine ya kuripoti. Una haki ya kumuita wakili au familia yako ikiwa umezuiliwa, na una haki ya kutembelewa na wakili kizuizini. Una haki ya kuwa na wakili wako na nawe katika kusikilizwa kwa kesi yoyote mbele ya hakimu wa uhamiaji. Ukinyimwa kuachiliwa baada ya kukamatwa kwa ukiukaji wa uhamiaji, omba kusikilizwa kwa dhamana mbele ya hakimu wa uhamiaji. Mara nyingi hakimu wa uhamiaji anaweza kuamuru uachiliwe au kifungo chako kipunguzwe. Ndayishimiye mba mu gisagara ca Lewiston muri leta ya Maine. Waruzi ko uburenganzira uhabwa n'ibwirizwa shingiro rya Amerika bigukingira hatitaweho stati yawe. Menya uburenganzira bwawe. Tuza kandi ntushake gusuzugura canke kubangamira ushinzwe umutekano. Wibesha canke ngo utange impapuro mpimbano. Itegure kandi utegure n'umuryango wawe igihe utawe muri yombi. Menya neza telefone z'umuryango wawe n'iz'umunyamategeko wawe. Teganya uburyo bw'ubutabazi igihe ufise abana canke usanzwe ufata imiti. Babwire ko wifuza guceceka ubundi usabe kubonana n'umunyamategeko ako kanya. Ntugire ivyo usobanura canke ngo usabe imbabazi. Ntugire icyo uvuga canke ngo usinye. Canke ngo ufate icemezo utari kumwe n'umunyamategeko. Niba watawe muri yombi na polisi, wemerewe kuba wahamagara umuntu igihe ari imbere mu gihugu. Polisi ntabwo yatega amatwi igihe uri kuvugana n'umunyamategeko. Niba watawe muri yombi, ufise uburenganzira bwo kuvugana n'abahagarariye igihugu ukomokamwo canke gusaba ko bamenyesha abahagarariye igihugu ukomokamwo. Ibuka nimero yawe y'ubwimukira ariyo bita A number, ubundi uyihe umuryango wawe. Bizafasha abagize umuryango wawe kumenya aho uherereye. Bika kopi y'impapuro zawe z'ubwimukira uzihe umuntu wizeye. Niba utari umwenegihugu, baza umunyamategeko wawe ingaruka zo kwagirizwa icaha canke kubikurikiranwaho kuri stati yawe y'ubwimukira. Ntugire uwo uganiriza stati yawe y'ubwimukira uretse umunyamategeko wawe. Igihe uri muri gereza, umukozi w'urwego rureba ivy'abimukira ashobora kuzagusura. Ntugire ibibazo bye usubiza canke ngo ugire icyo usinya imbere yuko uvugana n'umunyamategeko. Soma impapuro zose igihe utari kuzumva canke ngo ushobore kuzisoma. Bwira uwo mukozi ko ukeneye umusemuzi. Ufise uburenganzira bwo guceceka. Igihe wifuza gukoresha ubwo burenganzira, bivuge uranguruye ijwi. Muri leta zimwe zimwe ushobora gusabwa kuvuga amazina yawe igihe usabwe kwivuga. Ntabwo utegetswe kubemerera ko bagusaka canke basaka ibintu vyawe. Gusa polisi ishobora gusaka imyenda yawe igihe bakeka ko woba ufise ibigwanisho. Igihe utawe muri yombi na polisi, ufise uburenganzira bwo gusaba umunyamategeko utanzwe na leta.
Igihe utawe muri yompi ufite uburenganzira bwo kuvugana n'umunyamategeko. Gusa guverinoma ntabwo itegetswe kumukuronderera. Ushobora gusaba urutonde rw'abanyamategeko b'ubuntu canke batazimvye. Ntabwo utegetswe gusubiza ibibazo bijanye n'aho wavukiye, nimba uri umunyamerika canke uko winjiye mu gihugu. Hari amategeko atandukanye akurikizwa ku bibuga vy'indege mpuzamakungu canke ku mipaka canke ku bantu bafise visa zimwe zimwe zitari iz'ubwimukira, harimwo izaba mukerarugendo canke iz'abari mu bikorwa by'ubucuruzi. Andika buri kintu cose wibuka, harimwo n'ikiranga umukozi wagufashe, nimero y'imodoka yarimwo, urwego uwo mukozi yaraturutsemo, ndetse n'ayandi makuru yose wakwibuka. Fata telefone z'abahamya. Niba wakomeretse ivuze ako kanya kandi ufotore ibikomere wagize. Tanga ikirego mu nyandiko ku buyobozi bw'urwego akorera canke ku rwego rushinzwe gukurikirana ibirego by'abantu. Akenshi ushobora rwose gutanga ikirego utagaragaje uwo uri igihe uvyifuza. Tuza, ntufungure. Gufungura urugi ntabwo bibaha uburenganzira bwo kuza mu nzu, gusa ni byiza kuvugana urugi rufunze. Babaze nimba bakorera urwego rw'abimukira ndetse n'impamvu bagushaka. Baza umukozi canke umupolisi kukwereka ikimuranga, acishije mu idirisha canke aho ashobora kubikwerekera utuguruye urugi. Babaze nimba bafita manda yaswinyeho n'umucamanza. Nimba bavuze ko bayifise, basabe kwicisha munsi y'urugi canke bayifatire mu idirisha kugira ngo uyisome neza. Ntubeshe canke ngo utange impapuro z'ibinyoma. Ntugire ikintu na kimwe usinya utaravugana n'umunyamategeko. Ntufungure urugi kiretse bakweretse uburenganzira bwo gusaka canke bwo gufata canke bwo guta muri yompi umuntu mu rugo rwawe canke bwo gusaba aderese utuyemwo. Igihe batakweretse uruhusha rubibemerera, komeza ufunge urugi. Babwire uti ntabwo mbemereye kwinjira. Nimba basunitse urugi bakinjira, wibagwanya. Nimba ushaka gukoresha uburenganzira bwawe, babwire uti ntabwo nabemereye kwinjira canke gusaka iyi nzu. Ndiko nkoresha uburenganzira bwanje bwo guceceka. Ndashaka kuvugana n'umunyamategeko bidatevye. Niba ukurikiranwa n'ubutungane canke waramenyeshejwe ko wosakwa igihe icari cyo cose, inzego z'ubuyobozi zemerewe kwinjira mu nzu yawe. Ufita uburenganzira bwo guceceka nubwo ushinzwe umutekano ufite uruhusha. Ntabwo utegetswe kwinjiza abapolisi canke abashinzwe abimukira mu nzu yawe kiretse igihe bafita impapuro zibibemerera. Nimba umupolisi afise uruhusha rwo guta muri yompi, afita uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo kwinjira mu nzu yawe igihe atekereza ko uwo ashaka ari mu nzu. Gusa uruhusha rwo
kugusubiza aho uturuka. Form 1205 ntabwo rwemerera umukozi kwinjira mu nzu igihe atavyemerewe. Igihe utaba muri yompi na polisi, ufise uburenganzira bwo guhabwa umunyamategeko na guverinema, kandi ukwiye guhita umusaba ako kanya. Igihe utawe muri yompi, ufise uburenganzira bwo guhamagara atawukumva inyuma yo gutabwa muri yompi vyihuse, kandi abapolisi bashobora kutumviriza telefone yawe igihe uri kuvugana n'umunyamategeko. Igihe watawe muri yompi, ufita uburenganzira bwo gushaka umunyamategeko, gusa guverinoma ntabwo ifite inshingano zo kukubonera umunyamategeko. Saba urutonde rw'abanyamategeko b'ubuntu canke utishura menshi. Igihe watawe muri yompi, ufise uburenganzira bwo guhamagara umunyamategeko canke umuryango wawe, kandi ufite uburenganzira bwo gusurwa n'umunyamategeko aho ufungiwe. Ufite uburenganzira bwo kuba uri kumwe n'uguhagararira igihe cyose ugiye guhura n'umucamanza araba ivy'abimukira. Tuza, ntiwiruke canke ngo utongane, canke ngo ubangamire ushinzwe umutekano. Manika amaboko yawe aho babasha kuyabona neza. Nimba uri mu modoka, hagarara ahantu hari umutekano kandi udatevye. Zimya imodoka, cana amatara yo mu modoka, ufungure ibiyo ugeze hagati, kandi ushire amaboko yawe kuri vola. Niba bagusavye kubereka perimi yawe, icemezo cy'uko imodoka yanditse na assurance, bibereke. Niba utari umwenegihugu wa Amerika, maze abashinzwe abimukira bakakwaka impapuro zawe, ugomba kuzibereka igihe wazigendanye. Nimba urengeje imyaka 18, gendana ibikuranga igihe cyose. Niba udafita impapuro, babwire ko uhisemo guceceka. Abashoferi nabo batwaye bafise uburenganzira bwo guceceka. Niba utwaye imodoka, ushobora kubaza niba wemerewe gusohoka. Niba umupolisi akubwiye ati genda utekanye. Niba umupolisi canke ushinzwe abimukira agusavye kuraba indani mu modoka, ushobora kutamwemerera kugusaka. Ariko nimba polisi yizeye ko imodoka yawe ifise ibimenyetso by'icyaha, imodoka yawe ishobora gusakwa naho utoba wabibemereye. Uretse polisi, niba abandi bashinzwe umutekano bariko barakizura, bagahagarika uwutwaye imodoka, bagomba kuba bafise ibimenyetso simusiga byerekana ko umushoferi canke ingenzi bari kumwe bakoze icyaha cy'ubwimukira canke kiraba amategeko y'igihugu. Gutabwa muri yompi canke guhagarikwa n'ubujejwe umupaka bibwirizwa kugira impamvu yumvikana. Ushobora kubaza uwushinzwe umutekano ikosa wagirizwa, kandi abwirizwa kuri kubwira. Bigenze bitya, haba umushoferi ndetse n'abo atwaye, bose bafise uburenganzira bwo guceceka ndetse no kudasubiza ibibazo bijanye na stati yabo y'ubwimukira. Umupilote ashobora
kwanka gutwara ingenzi igihe iyo ngenzi ibangamiye umutekano w'indege. Mugabo umupiloti bishobora kukubaza canke kukwankira kugenda mu ndege ashingiye kw'idini ryawe, uruhu rwawe, aho ukomoka, igitsina cawe, ubwoko bwawe canke izindi mpamvu zose za politike. Abashinzwe umutekano wo ku mupaka bashobora kuja muri bisi canke muri gari ya moshi mu gace kangana n'intambwe 100 uvuye ku mupaka, haba aho zihagarara canke se zigenda. Akenshi abashinzwe umutekano barenze umwe nibo binjira muri bisi canke gari ya moshi, ubundi bakabaza ingenzi ibirabana na stati zabo z'ubwimukira, bagasaba ingenzi kwerekana impapuro zabo z'ubwimukira canke vyose. Ibi bibazo akenshi ntibitinda kandi bikaganisha ku kumenya niba umuntu aba muri Amerika vyemewe n'amategeko. Ntabwo ategetswe gusubiza ibibazo, kandi ushobora kubabwira ko utifuza gusubiza ivyo bibazo. Nk'uko bisanzwe uba ugifise ubwo burenganzira bwo guceceka. Andika ikintu cose wibuka, harimo ikiranga ushinzwe umutekano, nimero z'imodoka yararimwo, urwego akorera, ndetse n'ayandi makuru. Fata telefone z'abatangabuhamya. Niba wakomeretse ivuze wihuse kandi ufotore ibikomere vyawe. Tanga ikirego mu nyandiko mu buyobozi bw'urwego akorera canke urwego rushinzwe gukurikirana ibirego vy'abantu. Akenshi ushobora rwose gutanga ikirego utagaragaje wo uri igihe uvyifuza. Abenshi mu bantu bafatwa kandi ubusabe bwabo bw'ubwimukira buriko burasuzumwa bemerewe kurekugwa igihe hari ingwati itanzwe canke bagategekwa kwitaba mu gihe runaka. Ufite uburenganzira bwo guhamagara umunyamategeko wawe igihe watawe muri yompi, kandi ufite uburenganzira bwo gusurwa n'umunyamategeko aho ufungiwe. Ufise uburenganzira bwo kujana n'uguhagarariye igihe cose ugiye guhura n'umucamanza araba ivy'abimukira. Igihe banse kukurekura umaze gutabwa muri yompi, ukurikiranwaho kurenga ku mategeko agenga abimukira, saba kubonana n'umucamanza araba ivy'abimukira. Akenshi umucamanza araba ivy'abimukira ashobora gusaba ko urekugwa canke ko ikiguzi c'ingwati yawe kimanurwa. Kombo na ngai Rachel Njonjo navandaka na Maine pe nasalaka neti mopanzi sango. Oyebi ke protection oyo constitution ya États-Unis et garantir etali mutu nyonso sans considération ya statut ya immigration, yeba ba droit na yo. Tikala kimia pe kotelemela to kopekisa polisi te, kokosa te, to kopesa mikanda ya lokuta te. Omi bongisa yo moko pe libota na yo soki bakangi yo. Kobosana te ba numero ya telefone ya libota na yo pe ya avocat. Bongisa ba plan ya urgence soki ozali na bana to soki ozali. Loba ete olingi kotikala nye pe senga avocat. Mbala moko kopesa ndimbola moko te to kosenga bolimbisi. Koloba eloko te,
kosigner eloko te pe kozwa ba décision ata moko te sans avocat na yo. Soki ba police bakangi yo, ozali na lotomo ya kobenga na telefone na esika ovandi. Ba policier bakoki koyoka yo te soki obengi avocat. Soki okangami na esi, ozala na lotomo ya kokutana na consultant na yo to kosenga na agent ayebisa consultant na yo bokangami na yo. Kobosana te numéro na yo ya immigration pe pesa yango na libota na yo ekosalisa bato ya libota na yo mpona koyeba esika ozali. Bomba kopi ya mikanda na yo ya immigration epai ya moto oyo otielaka motema. Soki ozali mwana mboka te, tuna avocat na yo na ntina ya bopusi ya etumbu ya mbeba to ya bofundami na yo ya immigré na avocat na yo. Tango ozali na boloko, mosali ya immigration akoki kotala yo, koyanola na mituna pe kotia signali ti na eloko moko te kino okosolola na avocat na yo. Tanga mikanda nyonso na likebi penza, soki ozali kosolola to ko comprendre langue te, senga bapesa yo interprète. Ozali na lotomo ya kotikala nye, soki olingi kosalela lotomo na yo, loba yango na mongongo makasi. Na ba eta misusu bakoki kosenga yo opesa kombo na yo soki basengi yo omimonisa. Esengeli te ondima kolukaluka yo moko to biloko na yo moko, kasi ba polisi bakoki kolukaluka bilamba na yo soki bakanisi ete ozali na ebundeli. Soki ba policier bakangi yo, ezali na droit ya avocat oyo tribunal eponi. Soki okangami na esi, ozali na lotomo ya komona avocat, kasi gouvernement asengeli te kopesa yo avocat. Okoki kosenga liste ya ba avocat ya pamba to ya talo muke. Na mituna oyo etali esika oyo obotami, mwana mboka na yo ya États-Unis to ndenge oyo okotaki na mboka, mibeko ekeseni esalemaka na ndelo ya mokili mobimba pe na ba aéroport pe na ba bato oyo bazali na ba visa mosusu oyo ezali ya ba immigré te, bakisa pe ba visa pe ba voyageur d'affaires. Soki okanisi ete makoki na yo ebukami, koma makambo nyonso oyo omikundoli, bakisa pe ba bilembo ya ba policier pe ba numero ya mituka ya patrouille, agence oyo ba policier bazalaki na yango pe makambo mususu nyonso. Zwa makambo oyo okoki kosolola na batatoli. Soki ozoki luka mbala moko munganga pe kanga ba photo ya ba blessure na yo, kosala plainte na mokanda na division ya affaires internes ya agence to ya conseil ya ba plainte civile. Mbala mingi okoki kofunda na kombo te soki olingi. Zala kimia pe kanga porte. Kofungola porte epesaka bango nzela te ya kokota, kasi ezali na likama te kosolola na isi na nzela. Tuna soki bazali ba officier ya immigration pe pona nini bazali wana. Senga mosali alakisa yo elembo to identité na nzela ya fenêtre, na libulu otala na porte
tuna soki bazali na mokanda ya kokangama oyo zuzi atie signature. Soki ayanoli ete senga yango akotisa yango na se ya porte to asimba yango ti na porte po okoka kotala yango. Kokosa te ko bimisa mikanda ya lokuta te, kosinye eloko te sans osolola nanu na avocat na yo. Kofungola porte na yo te, longola se soki aisi elakisi yo mokanda ya boluki to ya kokanga na bosembo oyo ezali kolakisa moto na ndako na yo. Oyo esengeli koluka na adresse na yo. Soki balakisi manda te, kanga porte na yo. Loba nandimi te ete bokota. Soki ba policier bakoti na makasi, kotelemela te. Soki olingi kosalela lotomo na yo, sakola ete nandimi te ete okota oluka na bisika yango. Nasalelaka lotomo na ngai na kotikala nye, na kolinga kosolola na avocat noki. Soki ozali na probation na condition ya recherche, ba policier bapesameli nzela ya kokota na ndako na yo. Makoki na yo, ozali na lotomo ya kovanda nye, ata soki mosali azali na mokanda ya kokangama. Esengeli te otika ba policier to ba konzi ya immigration bakota na ndako na yo. Longola se soki bazali na mitindo mosusu ya bamanda. Soki ba policier bazali na mokanda ya kokangama, bapesemeli nzela na mibeko ya kokota na ndako ya moto oyo bapesaki ye mokanda soki bandimi ete yango azali na kati. Na bokeseni, mokanda ya kolongola to kobengana ye na mboka epesaka te ndingisa na bapolisier ya kokota na ndako moko kozanga ndingisa ya moto oyo azali na likambo. Nazali na posa ya avocat, makoki na yo, soki bakangi yo na bapolisier, ozali na droit ya avocat oyo tribunal eponi, pe esengeli osenga yango mbala moko. Soki bakangi yo, ozali na lotomo ya kobenga na telefone na yo moko na boumeli ya tango oyo ebongi sima ya kokangama na yo. Pe ba policier bakoki te koyoka libenga soki ezali kobenga avocat na yo. Soki bakangami na isi to police patrouille, ozali na lotomo ya kozwa avocat kasi gouvernement ekoki kopesa yo yango te. Soki bakangami, ozali na lotomo ya kobenga avocat to libota na yo, pe ozali na lotomo ya kokende kotala yo avocat oyo azali na bukangami. Ozali na lotomo ya kozala elongo na avocat na yo na audience nyonso liboso ya zuzi ya immigration. Zala na kimia, kokima mbangu te, koswana te, kopekisa te officier to agent bobatela maboko na yo likolo pe ete bakoka komona yango. Soki ozali na kotambwisa mutuka, telema na esika oyo ezali na likama te noki. Boma monteur, bopelisa pe lumière ya kati, bofungola fenêtre, pe botia maboko na volant. Soki osengi, lakisa policier mokanda na yo ya kotambwisa mutuka, mokanda na yo ya bokomisi kombo pe mokanda na yo ya assurance. Soki ozali mwana mboka ya États-Unis te, pe mosali ya immigration asengi yo mikanda na yo
esengeli olakisa yango soki ozali na yango elongo na yo. Soki ozali na mbula ya 18 ans, bomba tango nyonso mikanda na yo ya immigration elongo na yo. Soki oza na mikanda ya immigration te, loba olingi ozala kimia makoki na yo na kati ya mutuka. Basofele pe bato oyo bazali na kati bazali na lutomo ya kovanda nya. Soki ozali mokumbi mutuka, okoki kotuna soki ozali na bosomi ya kokende. Soki agent ayanoli ete, longwa na kimia. Soki police to mosali ya immigration asengi kotala na kati ya mutuka na yo, okoki koboya kondima baluki. Kasi soki ba polisi bandimi ete mutuka na yo ezali na bilembo oyo emonisi ete osali likambo moko ya mabe, bakoki koluka yango. Mokumbi pepo akoki koboya komema mokumbi mutuka soki azali na tina ya kondima ete oyo ya suka ezali likama po na bokengi ya pepo. Kasi na ba bis pe na ba train, ba agent ya patrouille bakoki komata na bis pe na train na kati ya etuka ya ndelo ya 170 km. Ezala na gare to na tango ya mobembo ya bis. Mbala mingi ba police koleka moko bamataka na bis pe atunaka bato oyo bazali na kati na yango po na ezalela na bango ya boyei na mboka mopaya. Esengaka bango balakisa mikanda ya boyei na mboka mopaya to nyonso mibale. Mituna oyo esengeli kozala mokuse pe kotalela mingi soki moto azali na mibeko na États-Unis esengeli te ayanola pe akoki kaka koloba ete olingi kosala yango te lokola tango nyonso ozali na lotomo ya kotikala nya.